Yini njani? Wey, ngiyaphila bafowethu akusanazi. Akusanazi impela kodwa ke ngoba siyaphila asiphileni. Cha la ngifonelwe insizwa yakashabalala. Sekudala nje ngagcina indaba zokuhamba imali eyibhoke ngoba nginenkinga la amehla aboni. Amehla amabona amehla amalimala. So ngase ngithi ake ngime kule nto ngoba lapha entabeni akubalekeki manje ngizobaleka ngigcine sengiwa ngilimala ematsheni. Cha ushabalala lwangiconvince ushabalala athi hayi mthethwa asikothatha ngifuna nje ukubona ma ungakwazi nje ukuthi ucathule sifinyelele khona bese ungikhombisa yothi ke masululeme ke ndoda amadoda bese kuyikhani ke sihlela kuhambo lwethu. Ayi ngenqabe kule ndoda nje for isikhathi eside cha kuze kufikela ingcinga khona indoda ithi hayi mfowethu ngiyakucela impela mfowethu nje just ukuyobona ngoba nami ngifuna ukube ngiyiprepared ukuthi mase sibuyela khona yini kufanele ngiyiphathe of yini efanele ngiyenze. Hey yami ke ngibothe vela ngezilutho nesizungu singibulele lento yokuhlala ngingenzi lutho ngesimo sami ke sokungaphatheki kahle. Hayi ngithi ngishabalala singahamba sicathule ndoda siyobona. Sofuna nje seduzane sibone la sokwazi ukufinyelela khona bese ngikukhombisa uyothi ke mase ke nawe nami sengi-right nawe usuhlele kahle bese sibuyela ke uyothatha kanti angibuzange elangeni. Yey evele ifike le ndoda izongilanda umfowamshengu uzongilanda umfowamshengu usaphethe zonke izinto zokuthi uyothatha la. Hawu mshengu wasuba ready manje ndoda wagaxa amabhayi wagaxa ingcweba yonke into. Hawu ndoda amadoda wenza njani manje? Athi hayi mthethwa ngibonile ukuthi mhlawumbe kodelay asilokuthi siloku sihamba sibuya cha asinyukele khona mfowethu sizobona ukuthi kwenzeka kanjani. Ngithi mina wendoda solimala lapha ya musa ukuhamba uthi wena uyothatha lapha sizofika silimale and mina ngisilimale angiboni nje emehlweni mina angikwazi ukubaleka ngizolimala. Athi hayi mthethwa asizukuba khona isidingo sokuthi ubaleke. Ngizokwenza lokho nje ngizoba isiqinisekiso sokuthi akwenzeki lutho kuzokwenza ukuthi ugcine sibaleka. Abanye abantu banethonya cha ngiconvinceke le ndoda sambe nayo sikhuphukele entabeni lapha sifike mgedeni. Yazi akaze ngibone mina umuntu exhashazwa ngalo leyahlobo hlezi ngibabona bexhashazwa kodwa akaze ngibone umuntu exhashazwa ngalo leyahlobo. Mana-ke ngixoxela indaba ithe ifika nje indoda yakamshengu sama ngaphandle ngaphandle sikangena emgedeni sacela ngaphandle yachela. Ngibona ukuthi yazi mangena la angizukwazi ukubona kahle ngoba kumnyama kodwa ake ngizame ukuthi siphoqe singene cha sikhanyiseke le ndoda ngethoshi. Sithe nje sifika nje ngaphakathi sithi yangena sizofika yona kwavele kwakhanya ngathi semini. Kwakhanya nje ngathi semini kwakhanya ba. Nami emehlweni kwangathi ngiyabona manje ngamkhombisa amabhodo kathi nanka amabhodo mfowakithi. Hey lo mbhemu akhipheka izinto zakhe lesayishisayo ashiseka akhipha amabhodlela akhe lana aphephethe imithi yakhe la akhwifa imithi yakhe kuvele kuqhamuke nje insizwe imbili zamabhunu ngabafanyana bamabhunu ngakabi kudadlanyana obona lento isanda kuthomba. Bafike bathi ya ufunani la athi hayi sizocela nayo imali bese socela sizile kabi makhosana azila athi hey awuzile kabi kanjani ushunqisa la awuzile kabi kanjani la ushisa izinto nje ubukhwifa nje ukhwifela kucelwa kanje. Athi yena athi nayi bengenzela ukuthi noma mhlawumbe kunolaka olukhona
lungabi liningi ulaka umuntu ezile imali kuthiwe okay sokunika le mali yima ngonya olulodwa yima ngonya olulodwa asifuni ugxume asifuni wenze sifuna uhambe kodwa sokunika le mali bebethatha ibhodo leli belihloma phezulu ekhanda usize 14 webhodo kuphethe imvubu lokwabafana abelibeke phezulu ekhanda ibhodo bemthwalisa ibhodo bethi hamba ngithi manje olunye unyawo oluthuka kaliphakamise lube phezulu olunye unyawo oluphansi kuthiwe ngaxhumi akahambe njengoba ngendlela afike ngayo la akahambe umethi ubeka phansi olunyawo kushinduku uma liphakamisa bayamyeka bethi hamba anedatha ulibeka phansi unyawo kushinduku athi uma liphakamisa unyawo bemyeka kuthiwa hamba siyakunika imali hamba ethi yena hayi bengicela nanga umthethwa engithwalise naye kuthiwa akabone emehlweni lwayikho into azoyithwala kalaleli lo kuthiwa kanti usitshela ngomuntu ongezwa wena sathini wena hawu ithe iza kumina nemvubu impela yahlaba 2 wemvubu ngaphuma nami ngahlala ngaphandle ngabona ukuthi yabona akumele ngigijime ngizolimala hayi ngicathule kancane ngithe ngisacathula nangomshengu udlula kejubane unqula kusekho kwayincweba akasami kwakuma nami ukuthi-ke engidonse phela sibaleke naye uyadlula ngejubane ngiyafica uncike ngemoto uphelile iduku ngiyambuza ukuthi hawu wenze njani uthi mthetho ngize ngacela ukuyishiye le mali bathi ungaphinde usela unjani mvubu uthe angeke ngiphinde ngize la angeke ngikhombise umuntu kulento ngithi mina ngikutshelile ukuthi angidlalwa la sonje baney'phokisa ey'njalo bafowethu sababulala abantu ngenduku hayi mina bafana bakithi ayingisekude ukubuyela hayi ngisekude ukubuyela mina bafana bakithi ayikhona hayi ngeke amehla ama ngithile ezebone kahle hayi mhlawumbe ngobona hayi kwamanje hayi lutho shuthi naye ushiye phansi ibhodo leli wadla ngejubane ngoba uyabona phela ayikho lento eyisiwala hayi mali yibhoke abafana ayikhona hayi mali yibhoke abafana ayikhona kodwa-ke phela abasanesifiso sokuyiyela bazoyiyela mina okwami nje ukuthi ngibe ngcono bese ngibakhombisa into athi uyozibonela yona ngoba phela umcebo siyawufunda hayi kulungile bafowethu